Biyag ti tao. Ay na, Manang Loida. Nasaya't mata nagbakasyon ka. Kailiw da kan kahit. Eh, kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong ke narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit ang makan kanyak. Sana bali akimutong ka. Tado umutan ti kwartam. Ado pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Kung nga rod, Manang. Nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa. Agapo iti katatrabahom. Wen nga rod. Ay nga mo kiladay ta. Urag bakbakit ka nabalasa nga ta. Da kami mo ta kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di analadaw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asawan. Mabalin pa ya makiasawa akno kayat ko. Ay, sanan. Mangal-ala ka lang iti sakit ti ulom. Apa iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay addan trabaho na. Ay, kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli ijay abroad. Bumakit akon. Nabannog akon ngagtrab-trabaho. Ginanaak meten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo jay ka anak ka, Manang. Sana bale. Tadamot tay dua abay kirim. Kan tay minimart mo. At dapat tay pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa'y mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo matamarigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay ko mamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton to ken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa da kiti kakaanakam. Umayak man, Manang. Sumrik ka, Fred. Ay, agya manak-manak Ay na. Pao, agbayad nga binan iti tuition pidi ka anakam. Kenay, si Kamela namnamaan mi makatulong kada kami. Sana balay ta umadanin ti panagraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, Manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipordiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Sana ga po tanagagadjay asawam ngagtrabaho ket sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong gapo iti katratrabaho na. Ken sana gapo tasyak ti mang tultulong iti anak mo nga agadal ket ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna ket ja ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito ano sa mon, Manang? Tao madanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka.
Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adda nga agtrabaho. Saan ket? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't amakinobyo ka. Sapay adayong ubinga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko daytoy. Dinagaskan manong friend, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Adda ka no amu na kadata. Ni, awan may magbagana. Asino ka nungay Manong? Daka mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga oras yo, Manang. Manong. Ay, nobyo. Apay, adaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tid kalaysa. Anya, ay Manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayo nga ubing to inubyom. Masiguradong marad, adi na kantulokwan. Nasingkot ni Eric, Fred. Di nanto maaramid ti kasta kanya. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyom, Manang? At dala ibagami kan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakat kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin Manang. Amangan nagladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Ay, di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinubyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kedngan ti tao, adi yu unay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki ken ka Manang. Imposible nga agayat dayjay itikas ken ka. Ay. Sinamkit din Manang tanasa papay. No diyo kayat ni Eric para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmet. Agin inayat kami. Ket awan makalaped kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami Manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmaka. Tanasimpet tinobyok. Ken maysa no talaga mutlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsakan. Saan kit di akasta? Siyak ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta panagkalaysa. Sandak mo't akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat at balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda mang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos a panangipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairuama kon Loida. Adon tinang nangeg ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak Apay kano asika pa'y lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasik latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag.
Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga asawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami muten. Ay katala makamu ka nga ron. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman na kading ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nang samot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tanasa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul paila dumanon danon tayo aya. Di kay pailag din na. Adula amin dita danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Wapay nga mina, dahil pailaloy dati na piling nga sawaan. Nagano di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampon kami to iti agbalin nga anak mi, Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo, Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpili tanaklain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da ka nun ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na inton bigat. Mapan ka? Diyak ka maurime. Uray siya, agal alanganan ak. Madi nga mintiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag rod. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat day jay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sanikwana. Sa bale, ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na kakapsat na tagnomar kadagi jay. Saan? Tanakirelasyon mo tun. Ay, mananggundaway kidi day jay lalaki Imbes adata ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising singit day jay lalaki. Nagswerte mutan ngay. Apay, sigurado ka ti kabsat mi, ti kayat mo nga asawan, si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anata-ata nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo, Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap mi. Ibagak ti agpaisogon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat mi? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talomdang ti kabsat mi iti denam. Di mo to nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to Apolos, Manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastaken ko Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Aurea sino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Saan apun na day ta, Manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka maawat a para ken kwa na. Agyaman nalpasan ti kasarta, Eric. Wan nga rod. Apay nga agsakit kamot ng Loida. Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito Alang nga rod.
Aginana ka pailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadagiti negosyo ta. Ano sampay lang arod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya ka. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapo iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakita kon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot ta diskitar iti para kadagiti anak mo, ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoya masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso madetirik na. Manipod na ki asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Angam, masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pala dayjay abroad nga agsaksakit kat. Tsaka mau. Jak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti kaanas kaw. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida, Manong. Asinunto nga ti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan na di asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pay. Sana mabalain. Anyat mariknam ay Manang. Ken anyat ko na ti doktor. Adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, jak ngamin nagpacheck up ijay abroad. Ay sos, komplikasyon nga roda na. Ay, huwag nga roda. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso ken kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargaret mo. Ha? Apayan nga, Manong? Da kami ti mga sikaso ken ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan ni ken kuana. Anya? Alan, ingkan. Pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresin ti kabsat may. At addang agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumano ka pailaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Aywan, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Itang arudan. Tatno saanan nga agsublit ajay nga Eric iti balay ni Mana. Tatati agna ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrek na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min, Barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, andadra ka masabot tayo. Apay gaya pinanawan dagmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Di ka unay agladingit, Loida.
ta ang mga numakapadakas kan katikasta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibagan ng pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang aman yan. Takalaat mo ti ipupusay dan. Imbati dakon akabsat da. Agi amanak, naimbagan kamit langin Loida, bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manan, Eric. Kat agi amanaken ka. Namin, naanos ka ang mga asikaso at kanya. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day ta kas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanya. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudnok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma. Tagpaut pa'y iti panagbiag ko. Tapno makadin na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Loida. Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laang ag Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto laangin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, edi iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital. Nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipud pa'y ide, awan ti denggam asaw. Ide pa'y ngay bagbagami kin ni Nana ngagsapul kay ti sabali. Ngam anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon na jay manang. Dadakalan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim. O di adda kumamot ti katulungam ita. 15 paylaeng ni Pia. Ni Mot Vincent 10 na paylaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita. Tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maadani ti kas niya sakit manang. Dayta ti biag a pinilim iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanon ti panagadal mi ita, tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak tiyag trabaho anak. At dapay kanuutang iyo ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado marigatan tayo. Awanan ni Nanang akatulungan niyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatibker. Oray anya pa'y apanubog ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon, tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa naaldaw anak. Okay laang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang mati kanan tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta, tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na Nadelia. Jay dakal wano base. Basit lang nana.
Isumot ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si dain yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na? Nakababain mo. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay day ta. Tulungan kayaw tanasingad agayam ko day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agki daw iti tulong ken ni Mileng akabsatyaw. Bak nang day jay, saan ka day? Kabalak pa imot, nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya ko maitalay lani. Kumusta mat nga tada Uncle George si Jay? Ay, diya ka mo ah. Awan ka diti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga dinadenggan no damay bagakan kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan napasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laang anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes, saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, tapabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan dagita. Saan na, nana? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga no, marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Adamot sapatos kan barabado yung tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. O sarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yung sigurado na ito, tatang. Agyaman anak ko. Ungayam, tatang. Nung makagraduar ni manang Pia, di agadal tumat iti sentro. Kapilitan anak ko. Awan pagpilian tayo awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko, tatang. Iti anya po, anak ko. No agkuleyo ni manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu, tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Deliana ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababain na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabaulak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan unay, di kas na akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kinimanang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan nga ruda na mapanigi garden itatatang? Saan pa, anak ko? Inton bigatan. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kinimanang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga sidag iti pag-adalan ni Pia. Kasi ti Apo, ang damat, nana. Iso na lang, 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal iti sentro. Uwan nga ron,
Naskan nga adumat ti source of income ko. Nangrona kat agkulehiyo matan ni Vincent inton sumarono atawan. Manua tawon langan, makapagturpos mo tang titwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta. Ay, malag-anan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalada ngamin iti inada na. Imalada kada kayo adwa Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabaten ni Pia tinatengken kwarta nga ipawit ko. Sayang amin naglodak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre ko, tilod mo. Sana, nana. Ado ba't na ilibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak matlat tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng ken 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakulan day ti abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na iti amom ti agtipid anak. Wen tamok tirikat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na anak ko. Ala, agpakada akon ta dapay nasken nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Bay anak ko. Api akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana ka, agpasentrutan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat agkulehiyo manang Pia. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawin laang mat ti kulehiyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalogya kiti mula ka natin. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kami iti abang mi tatang. Amangan no papanawan na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko? 7.5 tatang. Abang mi iti tanlo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawan na kamin. O sige, tagdiskitarak anak ko. Naimbaga bigat mo manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayag tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran na iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ng awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumot lang nga pa man na makabawi ak iti lugik manang. Di ka madanagan, ta bayadak matlaeng. No imbagak nga awan. Awan, pinilim ti kastabiag. Iso atak daram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan? Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo, kanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapat kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan.
Apay akas di pa nagsasauyo iti kabsatyo, mami. Wala. Tano, aday bagakan ko na ide. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call, teropa na. Nga may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo ka di amaasyan iti kabsatyo? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan nyo ti mismo akabsatyo, mami. Lasana na saya ti kasta. Kasanulangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan nyo matitulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan titulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da ito'y? Siya daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman nak ta pinabuludan ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan di tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda ak lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo, ye kasinsin mo iti cellphone, Laylani. Di mo't imbagakken ka, adi mo tulungan, dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di dakiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, Pia ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo ading ko. Wen nga rod manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaengen taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Jak kumanaamuan ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Angam, kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa di numanon tinagapwam sika, Laylani. Day off mo itasan ka di. Apay, dako sayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kan allowance da. Ay na, Laylani aya. Awan ti denggamasao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao na mga tararamidam. Mami, nuyimot yu ti tulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan ta kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsing ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Laylani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang? Nangyagak itinatang anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, ando mo ti groceries dito eh.
Nangalan nyo iti inggatang yaw. Intud ni Manang Laylani dagita tatang. Basta imay ti kasinsin nyo ditoy? Uwan tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan mo ti panang bisita na kada kami. Talaga nasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kastamat ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodon. Tanaga doon tinait itod na. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, Manang Laylani? Wen, Pia ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yo, Manang. Ken, sakripisyo ni Uncle George Nakita ko no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo lahunay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng gamasao. Anya launay aya ti pagsaksakitan tinakam yo ken ni Uncle George. Apay adi yumot la maaramid ti tumulong ken kuana. Amo yumot abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Hagingga ka di ita? Kat nasakit tinakam yo ken ni Auntie? Ti asawa na? Ni Auntie Grace, pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo't ti malas iti biyagda. Kasano? Di na amo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, Mami? Apay basol na ka di? Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, Mami, agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yu. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimag kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobata kundi to'y balay, ading ko. Paumaya kundi ta. Adi ti Jay. Ijay silid samot ni Mami tinagapon ta dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Masidig tayo ni di ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia ading ko. Hadahag dito yung hospital. Intaray ko ni Mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni Auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, Uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga gingga ita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Ha? Agluluwa ni Auntie? Tatang? Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa Nalabit, agbababawi. Kapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alamanan, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasim at tilangan ni Auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni Mami. Awanan ni Mami, Uncle. Wan garod ka na ka. Anyangay, awan maaramidan tayo .
Aklunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka, anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Nagyaman na, Uncle. Kitawag ko maano mabalin. Ide balayan ti pagnaudan nyo kanagiti kakasinsin ko. Tapno adalat na kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa, Uncle. Ala, mapatgan na itakid daw mo ka, anakan. Kas pagsubad mi, iti kinaimbag mo ka na kami. Biyag ti tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Ah? Nakaturugan ta anak mo. Nasaba pa mo, nanang? Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kat ni manang Karen tanak ko ah. One month. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nag-asatak lata, nanang. Nag-asatak. Tadda kayo kin ni manang Karen amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan, manang. Riingam pa'y man biit, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni nanang nga pinaturog, manang. Sana mabalin basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito'y aklaang na maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Ta iti silid kulatan at ipagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sikat ti maturog dito silid ko, manang. Ay, di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan, ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka, Bernard, anak ko. Un gayam, ora iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Apay ngay, kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga gawid, nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At napatagalakad ko, nanang. Sige nga rod, siya kom ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubwat kan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard. Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla, awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at tabi sikat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapay la ko man. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, nanang. Anyat kayat mo asawan? Tasaan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, nanang. Sa ngay sa, ibagbagaklaan mo't atinadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakasakay papanandag iti manmadlaw mo. Abangan no isupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Kaano nga aklonan nak, Lili? Nabayagan nagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apod no ti panagayat amarikrik nam para kanyak, Bernard? Agdato nakatiken ka, no saan ka ngayayaten? Kinapod no na, makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman ti ayat nga idatdaton ko kin ka? Ay ayatan ka mat, Bernard. Oh, agyaman naklaw na Lili. Inarakot nakmutan iti nakairiruat. Maragsa ka naklaw na Lili. Kalpasan ti mano abula na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka nagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan, nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, lukasta. Addan nobyam. Wala lang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo? Sino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lili. Ka-eskwela aki high school. Yam amok to ka na kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba nanang? Saan ko pa yan na ibagakin ko, ana?
Kasanon nga no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. San mi pa napagsaritahan ti may papaniti day tabanag nanang. Ibagak to, intundumteng ti umno a panawen. Ni nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard nga, san ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko. Napansiguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adda manan nobya na? Adda ka no, kaeskwilaan na kano iti high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na. Adamot gayaman sa bali nga ayan ti atensyon na, nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka din, iti dayjay anubiam. Ni, apay matakas na tinasaludsod yo, tatang. Kaya't ko lang, ti makasigurado, anak ko. Amangan kunak no pagay-ayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat amarikrik-nak para kan kwa na, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta anak ko. Saan kayo matan nga ubeng? Di kay madanagan. At damatan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Nasayaan. Kasi mangput kan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Pudno ka diti na ibagan ni nanang? Ada ka numutun nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, manang. Sino nga iti nobya? Nilili, manang. Di ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kwa na, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pa iti plano ka mang ibaga, manang. Anya? Ay, kaano nga nga ibagam ti amin kan kwa na, ading ko? Saan pa nga ita, manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbang nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka. San nagayam amaaklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kung tuta amin ken kwa na, manang. Ibagam ken kwa na, ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi. No saan nga aklonon tinubyam? Anya nga rod ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangidanon kan kwa na. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken kwa na nuguraan naknanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidag. Kasanon, no maamuan ni Lily di maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon? Ay, sabagay, adamot kit di puntom iti dayta anak ko. Isuha na saysayaatan, no maamuan na, ita tanasapsapa pa nanang. Bernard, sino ni Jenny iti biyag mo? Ni Jenny, anak ko. Kasano alam mo di mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo mismo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limod mo ti maipapan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaan amin. Ang mga no sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kayat ti kasta, Bernard. Agpili ka. Siak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugara. Kat no siyak ti pilyam, agnaed kan iji balay. Ngam no ti anak mo ti pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Rabiin na. Ay awagam man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na ita arabi eh. Ala nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda Ay awagam man kit day. Amuam no ayan na.
O anya, nakadesisyon kan, Bernard? Asino ti pilyam kada kami iti anak mo? Siga, Lily. Ay ayatan kalaunay. Jak kahit ang mapukaw ko iti biyag ko. Okay, no kasta nga rod agnad ka ni Jebalay. Alaam dagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka matanagan, nakasaritak ni tatang maipapan iti daytabanag. Kat imanugot, tadatamutan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko, nana. Ay, apa yan, Bernard? Papanam. Agnaada ko ni tayong tinubyak, nanang. Anya, akat kasano nga rod ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pala ang timakamukin ko, nanang. Jak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay? Ay ayatag ni Lily, nanang. Kat anak mo, saan ka dyan napatagkan ka? Napatagmat kanyak ni Jenny, nanang. Iso adi ka madanagan. Binulan amang ipauita kiti kwarta para ken ko, ana. Ay na, kasi matapukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapay na imbagan ako. Di kag dardarasudos. Makapangadeng akon. Kat pinanunot ko na imbag ti desisyon ko. Bernard, aling ko. Kasanon ngay ni Jenny, no pumanaw ka? Ada ni nanang ang mga sigaso iti anak ko, manang. Talo pa'y latitawan ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat ka ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Manang. Ay na, Bernard. Agpanunot ka man, ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupod nung ay ayaten na ka. Maaklon na kumati anak mo. O sige. Da kayo pala ang timakamukin ni Jenny, manang. Nanang. Agdardarasan kami. Bernard, mabit na. Bernard! Awanan. Pimanawan ti kabsat mo, anak ko. Agyaman ak lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen. Awan terong ba nga pagyamanan? Ay ayatan ka unay. Isong aramidak ti amin para ken ka. O sige. Agina na ka nga rodon tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito matarakon. Agyawan ak Lily. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinili, Bernard. Anya din nadamag ko. Ngadda ka no anak ni Bernard iti sabali a babae. Anak ko. Agpay suday tatatang. Anya? Ngam siyak ti pinili na. Iso ngay manugot nga agna diti balay, tatang. Kasano nga rod ti anak na no kasta? Sana bale, tadamot ni nanang na mga sikasukan ko na. Mabalin mo nga si kasuan na lata. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kaya't nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay. Saan anasaya at ti kasta ka panunutam Lili, anak ko? Anak na dayjay. Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwana. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak na siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawan ng tinapalaba si pimanaw ni Bernard. Ang aging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na, nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ang wala, bayan nyo. Tasya kung ti aggastos para iti kaanakak, nanang. Ay nahagyaman ak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasyanak ka ni Jenny. Iso adyak mabalin, abay-bayan. Mami Karen. Ada ka di masapul mo, Jenny anak? Isuro nakman, mami. Tsak maawatan to yung homework mi iji pagadalan. Sige. Inumumpay ti gatas mo, anak ko.
Sakbay nga isurok no anya ti aramidam, Agyaman unay, Mami Karen. Talo at tawanan, ang nagnaid ni Bernard iti balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na mga sarungkar iti anak na. Apay ay asang kay bagayo ti may papan iti anak na, tatang. Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo iti biyag na. Unangam anak, anak na mo ilang dayjay. Panghaasiyo man, tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak? Tatalaga masuro na kon. Jack met palubusan nga gawid day Bernard no bilang lang. Kaslabalod ni Bernard iti kastakar aramid anak ko. Imot mo pa yun ti anak na kengkwana. Maday ti kasta. No talaga maglang ayatom ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na. Ikamot ay ti tiyempo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no syakla ang ti kapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko, tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pay laang. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka now. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pay lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen, ti kayat ko kayda. No sumangpot ni Mamem, di bagak nga iti silid ko mati pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami, Lola? Nala, mangan ka nga rudan, tay text ko ni Mamem. Ibaga ka sa paan na tagawid. Nasayaat mo ta simangpot kan, Karen. Ni Jenny ngay nanang. Aday jay silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din, nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpaluskan. Tauray jay silid ko pa'y laang ti pagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen, nanang, agsyawarak pa'y biin sa akmangan. Nalang arod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check-up mo, Lily? Masigog ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check-up ko, Bernard. 5 tawanan ngagdenden nata. Saan ka mat ngagsigaw? Anya ti ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya diferensyang ibagbagam mat. Ne, di ka agungat Agdamdama ka klaang mat. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad-daputot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apay nga kasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kasta gayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, aging pakikan ta pumanaw kan itamot lang. Malala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan ka iti na ibagak. Sayang mo ti 5 taon na panagdanada. No agsina talatan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadwa malas ti simangbay kanyak. Panagkunakkat si katimalas iti biyag ko. Anya, kalpasan ti amin. Ti panangilaban ko gan ka. Atin nalikodak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lily. Kunakman no ay ayatan nak. Idi day ta, saanitan, nauma akong. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya, please, pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Diyak kaya't ngagsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan, ano? Ha? Oh, Bernard! Kumusta kayo, manang Karen? Kumusta ti anak ko? Malaala na, sumrag ka. Pagyaman manang. 5 taon asaan ka nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawid. Kalpasan ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kaming kinilili, manang. Anya? Oh, makitam da ita. Insina na kamutla ang ti babae anang isukatam iti anak mo. Basol ko, manang.
Namiris kong tibidot ko. Sa kala makaamiris, di agsina kayon. Basol ko, manang. Hanggang di ka madanagan. Tapi nadakkel mi kin ni Nanang anasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan anding ko. Agyaman ak manang. Sulnitak ti ado anak kurangak ita anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino tayan ni Mami ka Karen. Napan nagtrabaho anak. Umay ka? Igawan kay ti kanem. Wan? Anen, syaklatan. Kabailak ti agaoy ti kanen. Anak ko. Palubo sa anak ko mga sigasugan ka. Tasulnitak ti nagkurahaken ka. Sige, agdi gusakpay. Jenny! Kaslawan patagkon iti anak ko. Nanang, urayan niya taramidak. Talaga nga adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng amana. Mano atawan, asaan ka nagpakpakita kan kwa na, anak ko. Nairuam ngaminan animanang waka rin ti mga asikaso kan kwa na. Nanang, anya taramidak. Pasaksakitan ang nukas jaya di manang karin ti berberukan na. Nga urad daak mo't nga mana. Di nakpay mawagan iti daddy. Ngamno ni manang Karen, awagan nakit din iti mami. Alakat anusam nga ay aywan na anak ko. Amok nga do tinagkuranga kita anak ko, nana. Pagpapahuyak tinaramid ko apan ang abando na kan kuha na iti. Kahit ko kumati bumawagan kuha na ita. Ngam, adayo matun tirik nana kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita kakankwana. Nanang. Nakaturog ni Jenny iti silid mi. Ala, mapan kan ijay. Tasika, timang kaidakin ko na, Bernard. Ha? No ngay sa pulan na kanong makariing. Ikaw makaamukan nga, grason kan ko na Kentap nagsubliti si Good, arik nanakin ka. Kumana wakto pa lang intong bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Ha? Masya nakmutkin ka. So nga aramidin tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatag na ka manen ti anak mo. Agyaman ako na itawan pating gana suportayo kanya. Manang. No kastoy nakaturog ta anak ko. Sa aklamada ni Tigundaway, ang mga prosi ti ulo na. Kan mga rakop kan kuha na. Tanakat atap at gaminan kanya. Ipatpatag ka na anak ko. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na ko ma, no pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi, anak ko. Daddy, apay nagsangsangit kayo ang mga papro si Tiulo. Anak, patpatgan ka. Ikarig, di ako numadayukan ka. Di kan panawan, anak ko. Sulnitak tinagkurangakin ka, anak. Pakawanan na ko, ma. Sakati kapat ka na tibiyag ko. Engkarig iti bagik. Tadya ko nagbawing iti sa bali. May saklangan atensyon ko kan ka, anak. Gusto, Daddy. Saan kayo nagsangit? Patpatgan ka naman. Nagyaman ang anak ko. Nangagkumot lang na itakin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, Daddy.
Kaon, anak ko. Promise. Biyag, di tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad tay inlakok aturon. Anyamat day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain akanan iji eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda? Sana bale, tano addan to paglakwan ni nanang mo itituron. Addan ton dalawan sumaw. Jak agbalunan. Agdawat aktulaangin iti gayim ko ani Feli. Apayakas naman yung tirupam asimrak dito'y pagadanan. Masurunak namin kadang iti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kon iti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madi ijay, kat naimas mat dagi jay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita? Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka nagawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Isa naladaw ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangarod, ingkag sukatan taginaw kay ti plato. Aging nawak manon. Katuan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpad ka. Makauma matikas to'y. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Amangan numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanin tayon. Anyamat din. Di kay pala nag-isaang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto daytoy turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga rod na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Nimat nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Ay, manjak, Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglaklako iti turon. Ala ka. Api nga ibain mo. Basta umay ka dito'y taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Mapantan iti classroom. Kanayon latta na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga rod makapadana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin Kat iji pagadalan Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adalinutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Ay, dinengdeng lang ka na ayaw ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat iso laeng matiad na. Kan naimas da ito'y linutok. Taadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi, Rina. Sino ka? Ape nga mong tinagan ko. Nabayagan na makitkita ka lumablabas dito store. Tunggal mapan kag eskwela. Ha? Talaga abalasang ka na niya. Nakapimpintas ka pa Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya.
Meeting dagayam magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mat. Ngam amangan no birukan da ka. Saan? Siyak ti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta ang mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki-birthday dyan da, Feli, nanang. Ala, namaminsan, di mon ulitan ti agpakarabi ita delikado iti dalan. Ina, kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, at dagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kastaya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawas iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaay na kawas. Anya nga rod ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uray sana nginginaay na, basta desente. Ne, apay, magitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwat. Sigurado nga ado ti tao iti pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, naplo saan ka amarigatan bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan iti meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat kiti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayta Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patagtiinam kan ka. Patpat gagmat Ngam, mabainak lang amin amamwandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka at ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen, ado ti kwartami. Ngam amom ka din, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kas jay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ti awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan kaday to'y balasang ko. Kanan nyo adwa day ta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman na. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kaduam? Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan kaduam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawi na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay awan ka diti klasem. Aldawan bumangon kan. Awan klase. Apay aya. No kasta nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam ngaglako. Adda nga rod papanak. Anya kayo matan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay.
umayak man agtambay diti balayo, Feli? Ah? Apay, awan ka diti kadwam ije balayo? Adda ngam jak kayat kagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko, kadwa ka mapanagla ko iti turon, kat masadutak, ken kababain, amangan no makita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alang nga ron. Ngam dito'y kapay ha, ta ituloy ko ti aglabakan agdalos. Jak pa'y masangot ti makiin istoryakan ka. Ala, naiturog mo din ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbirukin da kan ije balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga ruden. Wan, ngam kita ti dalan mo agan-anad ka tanirabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun, kan kabalak ti bagik. Lakay, madanagan na. Awan pa'y laang ti anak takot ni nasipngatan. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wala kay, aganad ka atan nasipngatan. Ala, kaslada tao amang sersaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti panagranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kayat ka na itulon. Ngamtimot niyo kayat. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid kunti kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man itinapigsa. Ure, agriyaw ka. Awan makangkin ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ata! Ipadalag pangasim! Di nagpagaramitan ni Titakas! Maasi ka kumakanyag! Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Tinakbakla! Ipabanag! Pangasim! Mapantay dyan kasama kan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtama ko! Tatang! Kalungan ng tatang! Tiyawanan ba yung nalakay? Hindi ta kayo! Tatang! Oh my God, anak ko! Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tiyawanan ba yung lalaki? Dandani ka nga rudan, anak ko! Daitan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangkan to mga minti ulom. Anyang ay dandani kan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko. Amom tondo sumaruno. Di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ija ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kano ija ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay ni nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararak ta, nga gimbag tumutla ang tiinam, anak ko. Kumusta ngayon ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yung tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta.
Nasapa kamot anagawid, anak ko. Nanang. Tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipod dita. Siya akong tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko amasuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko? Nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Nanang. Kat pakawanandak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot, kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaangan, anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa kamot nga nagreeng, anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Tatang, masapa ak ngagluto iti turon, ta isursur ko no madamdama. Ha? Agisurusuro ka iti turon? Tatang, ta isupay ti paglakwak may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat, wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti bakit kitak itaken ka. Biyag di tao. Nalpasan ter aramida, Clara, anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat? Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. High school ka pa'y laeng matanak ko. Kat, adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpala madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata. Nga umuna, tapagsaritaan ta pa'y anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles? Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar nila iray ti pagadalan, mare. Un, mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saan nga aggunay dito balay? Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin.
Panpanuyam tumot gamin tanak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Aguli makan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pagapapaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. Adda masapul mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Diyak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi-stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam, Nana. Nasapa kayo nga imalatiw diti balay, Napatigsakit diti gagarayo. Umunag kayo, Nana. Agyaman Barok. Siyaktiin nala ni bakit mo ababaunan niyaw. Ha? Babaunan? Di na ka din adakamat ka. Ne, awan mo timbagbaga kasta, Nana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako, Nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, ala, sana bale Barok. Siyakton no sumarunaw. Anya ka matan, Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo, si Ka Benson. Apay, di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na hindi balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay, na bakit? Imbis nga isurom diya anak tang agluto kan aglaba. Saan mat? Ispoil dem mat ngamin una yan. Kasano ang makasuro no kastalaan? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la masuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho. Ngumawan pa'y amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si Kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Ka Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, agulay magkalatan. Masansan ka no, mati apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Di ka aruba yung tinakadamagak. Diyo ang muti ugali day di Benson, tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngamkas lati kayat nakit agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado apagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos ba't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko apagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, saan nyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramid ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo.
Nalakat ti agsaungam na rigat ti mga ramid, tatang. May mayat laktanod da babo unin. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti pasweldo yo No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Tay nala nakababaunan sale. Babaunan? Lukasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilay rangay nga anak da, Nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mat iti silid na. Sa larumar numabisin wano agdigos. Ay, amoyo, Nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan itinginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka eskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito ladawan. Ay naanak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, Nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, Nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kaparbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutong kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramida. Saan para iti bagit? Saan saya ti kasta nga aramida? Saan aga po ta kiniddaw na? Kit itid mo adagos Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramida man ako. Agtipid ka kumamot Kasta akanayon ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni Nanang. No adadawatak, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat ang mairuam ka, anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin habanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa dino man ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam. No saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka? Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo kapagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrangrangan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta taag sweldo manan ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw, inton umay abulan. Apay ngay, Nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakon ka ba ulan nagtrabaho? Okay,
Saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyamanak ta maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanan. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rodan. Ha? Anyat ka pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapo ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoil iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidin na. Di na mapanunot. Nga amanghan no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra, apok? Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atin darak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, nakayon ti makamo a makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas dyan ti kawas ti anak mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas di ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasangan ti anak mo, Maricel. Isurum ko ma, ito husto adalan. Kat kasta mo tar aramidag, tatang. Anya ti panagpunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyan ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak tabakan? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin? Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadada ka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubosan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito balay? Sana kasta ti kayat ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay, agawid to kadilat na. Negatibo la ka na yun ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan man niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsayaatam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa'y mat? Ketno kanayo na kontraan yung dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman day tanaya, Benson. Kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilaang, nagturugan na idirabi. Agromin ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Taamangan no agrebelde.
Ayan ni Lyra. Aday je banyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita anak ta. Apay ngagbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodan ti panagadal mo ita? May sa atawon laengan kat makalpas kan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengan ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Diyakam mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita anak Tamaresen. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kaput akong sintidor ka nga ina. Kamali ti wagas mo amang padakkalit anak ta. Anya nga ita, naisagmaklakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kantap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y uping ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jakpulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti bagana. No kontrahin ka, agungat ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos Benson. No di mngag ka kumakanyak, saan kumaan napasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo met no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti matang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo muntumad nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata. Saan nga min anasayaat? Ano anya tikid dawan ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatgan ti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. Nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka itadang. Di ka agdesisyon asiksika lang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itatanakapas nga ka nanak ko. Anya ti plano? Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay, ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awer iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod dita, siya akon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadal manan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Biyag ti tao. Awan manintay ka barbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titi simang pritak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso ka na arumwar. Uray kita
Inton agawid, at damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kuna dapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awanlat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kantonyo. Di mo matimbagbagang at dagayam kaduam diti balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay, ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Un, mabalin. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtong palday di kayat ko. Panawang ka pa yung harot dito silid ko ha. Di ka rong rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ato sa ludsod dinita. Mabalin apumano kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pangmirinda kayo. Mapan kayo pala yung store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilar aramiden nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ah. Ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Kung gayam, no adag sa ludsod ka na kayo. No asino ti balasang inyawid ko dito'y balay. Ibagayo kasinsin nyo. What? Pagbalinan yun samot ten a hotel to'y balay. Awanin tado asa ko. Agteksak to, no mabalin yung tagawid. Saan kami akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay. Kaya't naada kami lang ti tao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang. Amumon ti sungbat day ta sa ludsod mo. No kasta? Nobya naman ang day dyan? Di mo't mauman ni tatang. E di na palaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mo't ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kini tatang? Siguradom laang tatalaga ang makaraman kakanyak no kasjay mo't yaramidong. Un ka din. Nay, ada kayo man na nagkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yawn. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano mo't alim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwartang igasgastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagungot mo't nubagbagaan mi, Nana. Manmano nga min ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada akong Tonyo, my loves. Magananad ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayo ng mata Anayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige. Layo na kulit ang my loves. Basta di ka mahumakanyak away. Ang mga makasara ka to iti ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko.
Sikat ka babangluan kanyak, nga uray agat bingkul kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga rod ti kayat mo, agat pitak? Nalabos ka man. Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot manenday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din? Una na. Agawid kayo ka din, Ninita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalanga rod, tagsara akmutan dito store ko. Ay na, narabian kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam. Agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang gaman. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamot kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadag iti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Huston! Dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo. Tawag ni tatang manang. Kasla makaungat. Kinugtaran na pa iti planggana jarwaraw. Bayam pudno mo timbagakan ko na. Anya timbagam ay manang. Imbagak laang mat, ano adda kwartana, igatang na iti masapsapol ito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adag iti babae na ti agnumnumar. Amumot ni tatang ay manang. Imutan data, no babae na, kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan, no ngay saan. Day tati sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga. Makaam iti biyag na. Mare Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, marid na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasayaat, mare. Sa anak una yan arumrumwar. Tasyak ti mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. Wen man Maray, tanay, naibusan tay lako kay J-Store. Mayat day ta Maray. Mayat no napartak ang maibus tilakom, tapno saan ang maistak. Wen ay, wen gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay, idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Apay kumangay kat adamot ti balay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manan Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Kasta pa'y lagayam tar aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam tagasgastos iti kananda Maray. Bakitam day tang aramid na. Irresponsable talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ni Nita kan Joey. Ni Nita, napan nakipurdiya. Ni mat Joey, ang klase naman ang. Nasaya at mat, tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Ni, apay, anda ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamay,
Nabayagan na panawon, apim mo sa itasawak. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, nga magsisinukat pa'y latiyaw awid mo. Nay magkumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. Adamit kwarta ni Ninita. Adaman wenno awan, mangted kalata. Laglagi pom a pamilya ti kapatgan. No kumapsot ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Panagkunam ka di, kat adapay patag mo ka dagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Aywan manang, aywanan dakto. Adudan to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agpatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na amot itungeg. Talaga nga agbureg ti darak, mare. Nang runa ka baribar dagiti sungbat na. Relax ka lang, mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinaga. Ngam dinak mat ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatak. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan sa mo tirikrik naan na. Wan nga ron. Didita anak ko. Yala anak man iti dalom. Makain inumakon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Kapalan ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kahasimot ni tatang. Shhh! Tagtagari. Tangagaklaong ni tatang, tapnumangrik na. Nalawat ibalay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga sawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman na anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaanda kon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay. Kat agaram kayo pa'y, tatang? Saan anak? Lakaya kon. Kanakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kasta nga sakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo? Ay, saan anak? Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anyo tar aramidom dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. At dati ginatang ni manang mo, anay masama sida. Ada, tatang. Manginasar ka man nga ro diti kanag, anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa man ng tatang. Mano abulan mutan awantin niyo awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya? May mayat mutlaan. Nung mga sawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nukas tama ditirik na yung. Iti kastoy nga edad ko. At nakatapay mga yat kanya kanak ko. At da siguro tatang. No at dati kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ako nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayon tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sa wahan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo tatang.
Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay tunyo. Barik nak. Akagurad akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pinitindak mo ang mga asawa. Sabnod na ka ng mga sigaso kanya. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laang amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Kay kayat mo ti mangisang sangpot iti babae iti palayo. Marang. Basol mo matlaang no apay kasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot lay ti aramid mo. Manang, mabaling ka nang dito'y nakilabalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnod, saan ang mabalin? Tasigurado ak asapulan da ka dagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangeg mo kadakwada. Anya nga ron, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle? Wan, apay ka de. Napintasan niya. Wan mat. Apay no armenyo. Armenyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y ka na kanina na iska yistor ah. Diyan napinta sa para bantay na yistor. Balasan ka mo pwede dyan, tatang. Armenyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Ay, amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Didak ka di kayat ngayuanan. Iso akayat yo ang mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, kanyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawananda ko man, anak ko. Pagbababawiyak na gijay inararamid ko. Iso pang-aasyo ka diya. Tatidak ko papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawiyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangit, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangrek na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kumanta. Wan, tatang, palagip lang dagita kata kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lat nga mami. Nagyaman na kanak ko. Taura no kambali na giti aramid ko iti kalabas. Napatigak lang tagayam kada kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Kasaan da kayo akagura. Kayat da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan, no nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatag da ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko?